madiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar, asin magkapot, gunyan. Uya, ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Maray na pagkaaga mga tugang, Agosto 27, 2023. And kaiba na naman po si Christine Longabella para sa Legally Yours GB Dapat Aram Mo Sunday Edition. Good morning! O diba, nag-post ako kasubanggi, nagulatin nyo ako, gumising kayo ng alas 6 para makinig sa programa. Ginulat ko rin kayo. Sa mga naghalat, ayun, pasensya na lang po ha, may inasikaso lang kita na family matter. Pero sabi ko, kaipuhan man giraray magprograma. Syempre, may mauukudan man giraray kita, digdi sa tuyang programa. Mga tugang, aram ba nindo ang mga pwedeng maging subject for the crime of theft under our revised penal code? Sabi sa satuyang revised penal code mga tugang, magkakaigwanin crime of theft kapag may taking of personal property. Nabako mo tag sa diri. Taking of personal property of another. Ngunyan, ano ining mga personal property na ini na pwedeng maging sakop kang crime na theft? So mga tigtataramba na kakasuhan ta kang theft, hinabas mo ang puso ko. Ang puso ba pwedeng maging sakop ng personal property? Ining kuryente. Uso pa bangon yan sa mga jumper. Jumper bang apo duman? Ayoko yan, ams no. Oh, hala ka mo dyan. Ang electricity ba mga tugang? Personal property na pwedeng maging subject kang theft? Ang gas. Pwede bang habason ang gas? How about ang wifi? May mga matibayo na naghahak nin wifi passwords, nin kapitbahay. Pwede bang maging liable for the crime of theft under our revised penal code kapag ginibo ini? Good morning, Attorney Tin for Barangay Captain Anislag. Sabi yan ni Sir Jake Galvante. Huy! Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Mananggad, filing na kang certificate of candidacy sa aga. Pero day ako ma-file ha. Pasensya na po sa mga nag-aabang. Alaga day kita ma-file. Baka mapagkamalan kitang kagawad or kapitan duman sa SK. Yeah, baby face. Pwede man kita giray makaserbi sa komunidad na dahil nag-enter into politics, di ba? Hindi pa ako ready para sa matured roles. Charot. Good morning, Attorney Tin, watching Legally Yours GB. Sabi yan ni Sir Joseph Nares, good morning. Sir Ray Bachiller, good morning. Ngayon, present na naman si Sir Ray. 100% perfect attendance si Sir Ray Bachiller. Thank you so much, Sir Ray.
by my side. So, anong mga tugang? Ang electricity ba o kuryente? Ang wifi? Ang gas? Pasok ba yan sa personal property? Kung saan pwedeng maging liable for theft kapag hinarabas ini? We can Sunday go on and on. Hey, Maduman ngo na kita sa wifi. Kapag ang wifi hinabas, paano nga yan nahabas yan? a beautiful Sunday. Pwedeng maging liable under Republic Act 10175, our Cybercrime Prevention Act, illegal access. So, yaon yan dyan mga tugang. Pwedeng habason ang wifi. It's a Next, ang gas, ang electricity, yes. Napagdesisyonan kang sa tuyang Honorable Supreme Court sa nagkapirang mga kaso na ang gas, ang electricity considered as personal properties. So pag hinarabas iyan, pwede din maging liable for theft. Although, igwanin mga special laws kung saan laugman giraray ini, arog na lang din kang atong sa wifi. Arog kang electricity, may special law din for that. beautiful. Pero, kapag sinabi kang special law na ito na without prejudice ini, duman sa filing man giraray kang theft under the revised penal code, pwedeng maging liable pa for theft. So, pirang kaso ito, mga duwa. Saro sa special law, saro sa revised penal code. And next, Up with the lock. ini mga tugang, magayon din na kaso na pagdesisyonan kang sa tuyang Korte Suprema. It's a beautiful day. So, telephone lines, hinabasa sa sarong sikato na telecommunications company na nung nauso pa ang telephone ka ito. Dyan sa Albay, igwa kita dyan, kang kumpanya na ini. It's a beautiful. Nag-file ininin kaso, hinabas ang sa indang telephone line. Beautiful. Siguro sa paagi kang paglaag din mga cable or wire, mga international call, sinarabas ito, so sukita gayod na paduman sa naghabas. Pigaapod ang paghabas na ini, may terms in duman na Oh, my. ano ito? Intentional International Simple Resale. Basta yan, ISR. Birds are singing. You're by my side. So, napag-desisyonan din kang sa tuyang Supreme Court and Bank na ang paghabas da ka ini na telephone line, international calls na ini, Then follow the sun. malaog din sa personal property kung saan pwedeng maging liable for theft under the revised penal code. And aside from that, pwedeng maging liable pa sa special penal law na Sunday. Access Device Regulations Act or Republic Act 8484. So, duwa din ang pwedeng ikaso. When you say that you love. Good morning po! Kasubang ginagkape-kape kami dyan sa magayon na kapehan so bago dyan sa Tagas. Kaibanan ko su BFF ko nung grade school sa St. Agnes Academy. Nag-uli haling Manila. Hello, Dons! Kay Madonna Feliz Bahia Madrigal, full name. Hello din po kay Tita Tits Madrigal and kay Tito Felix Madrigal. Good morning! Uy, sabi ta kasubago mga tugang, sa aga mapuuna ang filing kang Certificate of Candidacy and hanggang September 2 po ini. So, 5 days. Ang incomplete na Certificate of Candidacy, abiso din kang sa tuyang COMELEC, incomplete Certificate of Candidacy, dai po ako on. Ano pag sinabing incomplete? Warang naka-attach na documentary stamp.
So documentary stamp tax mga tugang. Dapat nakadukot yan dyan. Warang original signature kang aspirant or digital signature as defined under existing laws and rules. Warang original na pirma. Bako notaryado na certificate of candidacy. Warang pirma kang notary public. Incomplete address. Warang photograph, day paglingawan ni attach ang picture, baka na-excite ka mo, nalingawan ni attach yung picture. Relax lang. And then, of course, may mga blanco ka dyan sa imong certificate of candidacy. So, good luck ha, and God bless sa mga nagmamaut na magserbisa sa indang barangay, barangay kagawad, barangay captain, mapa SK man. Good morning, Ma'am. Jolly Beb's Kitchenette. Dyan yan sa Polanggi, Albay. Namiss kong pagkain dyan sa inyo, Ma'am. Yummy. Pa-shoutout daw Jolly Beb's Kitchenette, the best seafoods restaurant in Polanggi. Sabi po yan ni Ma'am Bebs. So mga tugang, salamat sa padagos na pag-antabay. Sana maski sa kadikit na oras ta, may naukudan ka mo na ining mga bagay na ini personal property pala ni ini pwedeng kasuhanin theft. Maski bako siya so literal na pwede mong i-take, kuwaon, considered siya as intangible properties na pasok sa personal properties wherein again, you may be held liable for theft under our revised penal code. Good morning, Riza Francisco. Good morning, Sir Jerel Aranya family. 4 minutos po antes mag-alas 7 nin pagkaaga. Ini po si Christine Longabella and sa lado technical na kaibanan ta si Kuya Nems Flora. Ingat po and happy Sunday. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Wooly & Sons, home for trusted, energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV.